بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuka amkemun. Mula-mula tukbal tebirahu pagsarang syukurin insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiak kitewi masi-masi inurungan wekne pengumulan sadiki-diki serta tawasal wek tewi sikinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pahap tewi niatin bidangan parangan. Pe ikhlas kitewi iene sihinang tewin inen. Amban aku ne memiscarali. Lamud ne sampai ka amkemun mapakalehin. Pagkainangin banggay ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala bisan pasaing gehadjenin. Janan binoo wa hinang miyaan manusiain megdielem apinarka jahannam tekkali selaw dembuli. Ambanien saingi-saingi na bentuk pakalewin lone ke pakale sasang papakbak sasang pasari-sari sasang ningko-ningko pakapang-kapang data sasakatan dia tak sepeuluma atau akan sasang mek data dundangan lune ke megdandang dendangan lune ke megekka-ekka pahap te biniatten biduk pahap te bike ikhlasten bisya Allah ta'ala. Bagi sini mengetahuin ada kala iene pakalete binin, ada kala iene ke humadir bisi live in inen, dembua amban makatabang kitewi tekka leiselaw dembuli. Si oras iene gak niya makatabang kite sine bang sine
amban ahli pamilya, anda, anak, metettoe, sa iruksama, usbawaris, malingkan iya siya bakas te perehelutet metu deta ulak lunyahi. Na adakala me pong tinai kalasahan, iyan e pakaletiwin inen, dembua inin amban makatabang kitebi. Tekkale siyallaw iyan. Duk ase-ase tebi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Me pong tinai kalasahan, Suratu Yusuf. Surah dambua di dalam Quran. Inalenan wa Allah subhanahu wa ta'ala duk dambua amban alen nabi. Sarta bang basate bidialimnin kekahan amban ayat ne, kekahan amban iene, tabassate bin inen kisah atau akan cuy-cuy sin iene alen sura in inen mismo me pong tinai kalasahan. Iene dembua nabi lumabe pitu pera tak bulak dunya in inen. Manjari hinang tebi madrasah. Si kahaget iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari hinang tebi guru. Si tinged pagsabar. Yene si musibah. Petek ka turyata bulak dunya ini. Manjari hinang tebi guru. Si tinged pagmetet toe. Bangsa inge pag-addat te si samatin. Manjari hinang tewi guru, si tinged pagpong tinai, bangsa inge bentuk pagpong tinaitin. Manjari hinang tewi guru, bang keniaan ten bibataan, bangsa inge adat ten bilang dembua bataan. Manjari hinang tewi guru, bang keniaan ten binekura, bangsa inge pangadatan ten bi. Bang ne kitewit-tewit tad ne kura di alam kauman. Suratu Yusuf. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Bennal si kisah Nabi Yusuf inin antara nin dukme pong tinaine. La ayatul lisailin. Pemintangan balis manamalan. Si sine-sine baya nilew, si sine-sine baya nga tao, si sine-sine baya ngadji, si cekahan, amban pakarajaan pegdunya, lawi-lawinin, pakarajaan iyane pag-akhirat. Ambaniin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Gayinin taubus tabi minintedde, pegge taha manamalan. Lemikian hatu inin pataha amban iyene me bakas pinagsugpat-sugpat te me pele-pele. Nabi Sulaiman behu ubus te megkulang maglabi limiting ko. Hukuman puase behu ubus te dueting ko. Pasalan kawaidul fiqhiya yene si tinged pagpasahayate o pagpatampal te bang ine sa babanin bang way mag-ifta ke wala maanin gayraho magjamaa aduk magjumaat tabangkag tamiyan si tiga-isges ten teluting ko adakala iyan ni maudu tebin inen. Iyan ni tafik tebi kuwaituin inen. Iyan ni siyong sinuwi-siwi tebin inen. Bang me sempu tingkoan. Kalu-kalu kitebi meketingko mengkin ubus wet tebi. Iyan ni
pakarajaan inin atau kan iyan na maudu tebin inin. Ang baniin, may pong tinai kalasahan. Bote kam kemon nubaybayan ni. Kumiamban poon nga butuggo. Sabab duman hadjainin story. Yen hinang tebi ke-enjoyan. Atawa eddo tebi hinang kalanabantingi. Sumagua penno manamal pangadji iene dielem kisah nabi song kinisya tebin inen. Kitawan ko kasinduya namban kaam bakas kita bina dielem me drama. Iene pende drama Nabi Yusuf. Magkulang maglabi inday bang piye episode diyo. Iene te kitebin dielem TV. Sumagua gak keketawahan bi iene me kisah sinubahat dielem drama miyaan. Kekahan gak niya to. Atau akan kekahan pine tampune. Bisan dumain. Iene ta'aka wa Allah Ta'ala hinduk ta'aka di alam Qur'anin. Bangkyaw mag-iitimad, bangkyaw mag-angan-angan. Beses no iene kisah sindem buwa na biinin, si tekiteno si dramalay, amay-amay hubaya, lebahano niyan, tantunin teed. Ga niya kesibenalan ni, iene may bakas tekiteno si drama iyan. Dem buwa at jayan, amban pag-promote de, supaya, may kesin atau akan supaya iyan miyaan pemeguaan de iyan miyaan alata supaya siya may kieddo luni ki amban director producer nin sampai may aktor actress nin pemeguaan de hadya miyaan alata sumagua bang payaman no iyan may tesubhat malaihin ga niya bisan niya sumagua ahat sa sekian la ime pong tinaikalasahan pinatampo ni bisan dumain ang baniyan ni kisah Nabi Yusuf ini. So ini be sandiganten bang sitingid kisah. Mula-mulanin Quran. Puas iin iene suwi-suwi sinui-suwi we Rasul sallallahu alaihi wasallam sitingid pagtafsir na Quran inin. Puasili tungan kau pasandig iene si kitab-kitaban tafsir iene miyaan eddonu amban ke kitab-kitaban inin atawakan amban iene miyaan katafsir-tafsiran inin iene ke kisah-kisahan iene kenebihan inin atawakan sine-sine nabi dembuan yang baniin iene Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ang baniin, tagnaante, bisyara Allah subhanahu wa ta'ala hin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Alif Lam Ra, tuput Allah subhanahu wa ta'ala dembuwa-buwa mga tauhan bang ini maanami huruf in inin. Panagnaan ni Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Yasin, Sad, Nun, Alif Lam Ra, tuput Allah Ta'ala dembuwa-buwa iye mga tauhan
bang ini maana sin ayat in. Pen Allah Ta'ala hinci sunu ayat. Tilka ayatul kitabil mubin. Iyan pe inne me ka ayat-ayatan. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala hin dalam Quran ne maha mulia. Iyan pe inne me ka ayat-ayatan. Pineturun we kami dalam kitab. Yene kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala inen mubin. Makalandu manamal tampalnin. Yu'lu'u tampal mahalalin, duk yu'lu'u tampal maharamin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Bennal pinaturun we kami iene Qur'an inin duman si bahasa ine bang ine, cuma gua si bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Supaya tahati we'bi pein Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way pinaturun Qur'anin si bahasa Arab, ini sababnin pegge bahasa Arabin dembua amban tamanan dayahanne bahasa di dalam dunia. Atau akan duman hatat dembua syak tamanan dayahan ne bahasa dalam dunia. Lemikian pun pineturun we Allah Ta'ala si bahasa Arab iya ne Quran inin sinabab pegge Quraisyin mepong tinai kalasahan Arab bangsarin duk pandai siya manamal si bahasa Arab tau siya manamal iya ne si mian magkata-kata Arab ko may syair pineturun Allah Ta'ala Qur'anin si bahasare supaya diniataan iya ni kapanday de si bahasa Arab miyaan may pong tinai kalasan hangkan ni pagsakay peturun Qur'anin tinuhu mawerewe syair buduma ini sab syair pegi Rasul sallallahu alaihi wasallam pin Allah ta'alahin wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bang bennal pinain biian we syair Qur'anin wa ma 'allamnahu asy-syi'ra nagatoan kami iyene Muhammad magsyair atau akan magkata-kata si bahasa Arab. Cuma gua in huwa illa dzikrun. Iyan pen Allah Ta'ala hin zikrun pem isib wa Qur'anun duk Qur'an mubin makalanduk manamal tampalnya. Tinukas siya we Allah Ta'ala metek ka Qur'an inen atau akan ngahinang sin Qur'an inen. Pege painde syair atau akan kata-kata bang upama syair TGS de ngahinang dinaak siya ngahinang we Allah Ta'ala ketibuok iyene Quran inen ga TGS we ri magwa atau akan ga TGS we ri ngahinang tinukas siya we Allah Ta'ala kinulangan dinaak siya hadya ngahinang 10 surah amban Quran inin cuma gua ga TGS we de ngahinang dalil we dumain kata-kata Arab duman syair sa amban Allah Ta'ala sampai tinukas siya Allah Ta'ala ngehinang siya hadja dembuak surah garwi sabta kayari ngehinang bisan dembuak surah kok kantang Quran inen sampai umabot penukas siyahin meniak siya hadja da ayat garu TGSD iyene memetekka kok Quran inin bisan da ayat ambanien batal yene pinainden magpain sewe syair Quranin bangkenean nin syair TGS deru sumagua tanda nin duman syair duman kata-kata banda ayat gak siya mekeges iyene metek kasin Quran inin napin Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan peturun kami iyene Quran inin
si bahasa Arab, la'allakum taqilun, supaya tahati we'bi. Supaya teindan we'bi. Pain Allah Ta'alahin, iyan ni simi, Quraish Makkahin. So kung na pinaintalay, pagi Arabin, dayahan manamalan. Si bahasa, payaman bi, para alin layon si bahasa Arab. Mian, pain me keguruhan ten, labi ten luhatus ekkanin. Asad, Usama, magmaan na layon yan kemon. Al-Layth, Ghadanfar, Dirgham, Haydar, Kaswara, Lukshadipe billahi. Kemon miyaan, magmaan na layon, sampay umabot ten luhatus, para alin layon hadja, hawadayahan bahasa Arabin. Lemikian para alin kalis, Saif, Muhannad, Sarim, Saif, Muhannad, Sarim, Sinan, inin may pong tinay kalasahan alin kalis, labi do sa bahatusan ekkanin. So, bahasa Arabin dayahan. Hangkan ni pineturun we Allah Ta'ala iya ni Qur'anin si bahasa Arab. Ga pinene bahasa sinduehin pemeturunan Qur'an inin sabab iya ni kadaya sin iya bahasa Arab inin. Bangka mabaya nambah si tingid kahadjihan sin lugatul Arabiyah sin bahasa Arab. Buwag bahasa migiyakan payamanun bi si YouTube niya iyo bakas tapik kami si Islamic Center zaman kami pemegto lai kahargaan bahasa Arab. Ako riyo mig-explainin. Labi de oras ilai bangkag ko sedikit-diki iya ni si tinged kahargaan sin bahasa Arab ini. Dukbang we Qur'anin pinaturun bahasa Arab. So turulun BP gene patahat tenan si ini. So dembuang ban iya neme bino Quran in. Pensuno ayatin nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dembua illew makakisah me sahabatin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kisah-kisahanon kami. Pagsakay sa ili may kikisa may sahabatin, iyan peturun ayat Allah subhanahu wa ta'ala inin. Jaman de si Makkah, iyan bisyara Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Benal pain Allah Ta'ala in ako kisah ko si kao. Dembua ang bantamanan hap ni kisah. Yeni pangakahi kami kao. Dialem Quran inin. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bisan kanya annun. Ga niya pangalab-ngalab no. Dehellu. Ga niya ilmu no. Dehellu amban iene. Pengisya kami kawin inin. Maananin. Yene kisah song kinisa kami inin. Ga pe keteuhan no. Duk ga pe niya mi anta alab-alab no. Kumetag na. Sumagua. Behu keteuhan no. Bang te kisah kami ni si kao. Iyene kisah inin. So ine kisah inin may pong tinaik kalasahan. Na yene inin kisah. Atawakan suwi-suwi. Song sinuwi-suwi tebi. Mian elaw inin. Pen Allah Ta'alahin yene tambusin ayat lay idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Idh essebun o Muhammad atawakan indanan o Muhammad
Si waktu magpain Yusuf si ammanin, yan Nabi Yaqub alaihi salam, ya abati, open ni amma ko. O amma ko kalasahan. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaban. Benal penne aku mekiteginip ko sempuk dembua putean. Wasyamsa duk dembua illew. Wal qamara duk dembua bulan. Ra'aituhum li sajidin. Tekiteku ini sempuk dembua putean miaan. Duk dembua illew miaan. Duk dembua bulan miaan. Li sajidin. Pesujud tuju aku. I teginip dembua nakanak inin. Magkulang maglabi, umul nin orasili behu 12 tahun pe. May umat Islam, dahil wamban palanjarte, teginepin benar. Sumagua niya bayuan ni. Duman benar kemon teginepin. Teginepin binahagi, bentuk miyaan salasayan sin teginep yun ito teginep tebiyan bang sangim. Belitan lubayo. Isa nen ar-ru'ya salihah. Iyan pe inni teginep hap. Teginep me kesulut pangatayan no. Teginep me kekeg atay no. Teginep pe me kegkao. Iyan ito teginep no dinun di alam surga. Teteginep no dinun sinongan kitab nun amban kanawan tekale siya lew dembuli. Teteginep no dinun we miyaan dembua kewa amban me salihin. Pinene we Allah subhanahu wa ta'ala. Teteginep no dinun ng bahayang. Teteginep no dinun masya Quran. Teteginep no dinun mag-iba. Teteginep iyan hap. Kemeruwe teginep me pong tinai kalasahan. Iyan inalinan nuere al-hulm. Iyan teginep laat. Teginep amban syaitan. Iyan ko me teginep no ilupugan ko mengongong. Iyan me teginep no labo keo. Iyan me teginep no miyaan me ilintuaran ke amban pampang. Iyan me teginep no labo eri plano panuhutan nun. Iyan teginep no dumugtol me motor rin na iwelan nun. Iyan me teginep no buhew kapal panuhutan nun. Iyan me teginep no labo ke amban diata me mampalam. Pwesa ko sa tabukang kang maghadyan apas. Pagsakay kayo sa ili ngape. Inin teginep laat. Al-hulm. Inin nuere. Ar-ru'ya al-makruha. Ketello bayuan teginep. Yay na inalenan nuere hadithun nafs. Duman teginep asal-asal nin. Sumagua iya ni guni-guni aa. Guni-guni aa. Dehelu amban petuline. Sampai tumuli si guni-guni nemian atau akan si trip nemian. Sampai umabot dalam teginep ni. Inin hadithun nafs. Duman teginep. Guni-guni. May pong tinai kalasahan. Niya abang petek ka naginep eh. Upama, kome ko ito inen. Saplag manamal me iyan COVID-19 inen. Atawakan me coronavirus inen. So, niya waktu magpanik aahin. Lagi niya may symptoms. Bo-bo-o ni upama. Miyaan. Ko symptoms iyan miyaan virus inen. Lune ke pedikok, lune ke me sepun, atau akan me hikit. Dali akan te kedalo amban petuli ni kebakebahan. Harida ke duman duke inin iya upama. Pagtaabot tuli sa ili.
ihap si taginep na dembuwe amban may victim atau akan infected iyan si miaan virus inin. So inin hadithun nafs. Iyan ay guni-guni dehellu amban petulino sa tebo otoli hadja duman taginep alinin. Atau akan may nag-trip dahil amban patuline. Magtundan-tundan upama si may beach, mian, dok may sinasinin na trip nin, betante na may andane, may magsipa-sipa umos, trip nin. May magtibag sa ili, ko ba sa may DLMTV miyaan, may magtibag may bato, pagtaawot sa ili, si pagtripan na miyaan, ihip knockdown tumuli. Nay akahante kew sampay si Petuline. Tebo owe ne iene guni-guni ne mian sampai akahante ko kantang de ta langit. Sampai ko me industan ne akahante kew dilem teginep nen sairi uslawad le sideng kepak. Mia anduman man teginep. Sumagua guni-guni dehelo amban petuli. Tebo hadja megdelem teginep me pong tinaay kalasan. Inin si ketelo bayo ang teginepin. So bang ko megguni-guni dehelo amban me mian petulino upama megtrip ko tege motor. Megtrip ko siya dehelo amban me mian petulino ngelbing. Naihip pagtaabot ko tuli me tege FI ko tege me mian motor click upama atawa kanya me Harley Davidson no si ano no man pagtaabot ka nga pa siya pino may katiginep ko asal tiginep hap duman miyan tiginep may pong tinay kalasan sumagua guni-guni teboo magdialem petuli amban niyan tekiteno may indabayo iene tekiteno miyan. So tiginepin es-7 binahagi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam isanin ar-ru'ya salihah iene ru'ya tiginep hap. Kung may taginep Nabi Yusuf ininen. Kerwenen iyan at taginep laat amban syaitan, iyan na makitelew sin manusia, katalunin hadithun nafs, iyan na guni-guni sin manusia, ubos tebo hadja, iyan na tudyo patuline. Na ine adab, iyan na miyaan taginepin, inin tege hukuman inin, panganalan bin teginepin we sayi ni hadja ga ne binanding we Islam pakalehun binin esebesehun binin ada kala ko kaga ngetauhan ne si tenged teginep pagi kabang petek kami megtilew mian si aku sayli atau akan pusine-sine ne meketeginep kumiaan ini hatinen naruman kita magtatapsir teginep sa pakalian bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini فإنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya painne meketeginep amban ka am teginep hap. Ina ni. Teginep mekekegeg ine miyaan ginhawa baranno atawakan pangatayanno. Fa innama hiya min Allah. Bennal pa inni iyan teginep miyan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan me teginep no dem surga kew. Iyan me teginep no kuha ne pinainlay tek kasi alaw dem buli ligtas kew. Iyan me teginep no lumigtas kamban me taytayan siratal mustaqim upama pinain. Iyan me teginep no miyaan kwe mian magsaw-saw kam duk may hali pamilya bin sayli mangan magsinehan mag-enjoy us makikig pengetayan no mian may kong tinai kalasahan teginep hap
amban Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahmadillah alaiha. Nasubay iya magsyukur si Allah ta'ala iya na si tiginip na miyaan. Wal yuhaddith biha. Duk ambat pangakani, pusine pangakahanin, ambat hadja iya inakahanin, yene me kinalasahanin, yene me tepit-tepitnin. Andanin bang kenianen amban lilla, elanin bang kenianen amban dende. Anak ni, me siit ni upama, me ketiginep iya siya men tiginep hap, hadja inakahanin, bang sine yene me tepitiehin, ataw akan kinalasahanin. فإن رأى وإذا رأى غير ذلك مما يكره bang upama tekitenen duman iye ne mian teginip me kesulut-sulut pangatean teginip ne me sinumbali iye teginip ne me tinimbak iye teginip ne me labo iye ang bandiata mian me data kayo. Teginip na may lambo iye. Teginip na ilupugan niya panyata upama. So inin may teginip laat. Niya waktu ni may magkilahapan kayo sa ili. Magla ilaha illallah. Dialim petulino miyan. Sabab iya na may teginip mapatag si kayo miyan. Us bumangkin kayo ngape. Na ini hinang nun. فإنما هي من الشيطان بنال إيه تتجنب نميان أمبان شيطان سشت شيطان ميان فليستعذ بالله من شرها إيه هنang nin bang taawut إيه ngape أمبان تجنب نميان أمبات إيه mag-a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis iyan namiyaan dengkepak pen na si hadis magkulang maglabi sa hadis dembua pen ne fa idza ra'a ahadukum ash-shay'a yakrahuhu falyanfuth an yasarihi 3 marratin idza istayqadha wal yata'awwadh billahi min syarriha fa innaha lan tadurruhu insyaallah. Bang niya may keteginip, iya na teginip laat ko pinin kumyaan, pagtaabot iya ngape, ningko iya sayili, ubus bumepa, telupepa hapbibangan niya. Sayili, mepa telupepa hapbibangan niya. Puasili a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lapalan ni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha lan tadurruhu insyaallah. Ene me teginep tekitenelay lan tadurruhu. Gei me keurung nye kalaatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Napigay niya iyan bang me neginep upama laat bisan dusong me niya lengan ne sa sumuhin. Aribong me keteginep ko dabohi tinimbak, me keteginep ko dabohi aksidente, me keteginep ko dabohi amban iyan me an me ketekahan ko indabayo miyaan kalaatan si baran ko. Miyaan dembua man amban sasyat syaitan. Iyan sasyat ne pagtawakal nun tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kew sangdel iyan may sitiginip malaat miyaan. Daa, palaus kew, pegge miyaan, sasyat syaitan miyaan. Gay man may kainikao, gay man makalaat kao, bisan ko ahat-ahat. Duman magpainin ipan boy, sumagua magpainin Muhammad, Rasul tenbi, Nabiyuna, Nebi tenbi, sallallahu alaihi wasallam. Inin may pong tinai kalasahan si tingid hukuman, iyan ay sintaginip. Nasarun, iyan ay may taginip inin, niya maanan ni. Tagay may maana, bang si may te umagtapsir sintaginipin. Kung na may Nabi Yusuf upama. Kanya an Nabi Yusuf ininan, duk Nabi Yaqub, tao siya magtafsir taginip. Kung may jamantag na may ulama, iyan ibin Sirin, tao may magtafsir taginip.
So amban me bakas tawas saku si miaan akhbar ni amban me suwi-suwi niya ko tek ka Ibn Sirin meke teginep ye o magbalang. Meke teginep ye magbalang. Penne o penne Ibn Sirin ini penne maana teginep kulay meke teginep ko penne magbalang ko. Pen Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala gay kyo penne teggel makahaji. Pagkapen Allah subhanahu wa ta'ala hin, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. May kataginap ay magbalang, pa inni gay katigil makahaji. Ine kyo base ni amban ine ayat, tabas sa tebimyan. So, inin, niya mamban tafsir sintaginip, miyaan sumaguwa liyang na kwa ito iyan na mga tahan ihin. So bang kayo may kitaginip hap, lunay kikitawahan numaanan dukgai, basta nisisitahin iya hadya kahanun, iya na miyaan kinarasahan nuling. Limikian bang kayo may kitaginip lahat, tambus hadis lay, wala yuhaddith biha dinakgini pa mag-aka. Dinakgini kayo kebutan bang kayo may kitaginip lahat. Nabigay kita waliskat. Bang taginip hap, gay inakaaka. Sumaguwa bang teginip laat, subo-subo pe akahan te kew, bang may peguwa niyang manlamin, bang may diyata, may tuulay. Gepe may kainom kahawa, magtuy akahan te kew, pebeng nga abahin yan, sarang ko dibuhi, gaba ka siya iyo teginip kun. Arak na ko ireddip. Ilabo ko kudilim pampang. May umat Islam, may addat inin, dumanin addat pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Addat pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangke umike teginip laat, tantunin teed. Tantunin teed, miyaan, dinakgini pa mag-aka, iya ni simi, miyaan, tepit-tepit nuli. Atau akan pusine-sine ni pagigay may kainek ka. Ugay ni ahetine. Amman siya syaitan miyan may pong tinaay kalasahan. So, miya ang behigian teginepin. Bisan kita raw sumape iya ni si tinged. Si tinginep inin may pong tinaay kalasahan. So, kung pinainlay, bang upama, magguni-guni kayo dahil Magguni-guni kayo dahil So, maananin duman miyan teginep. Hadithun nafs. Kung niya dembuwa nilew si dembuwa alim. Painne katuan. Sa inge painne miyaan. Pengikite ko Rasulullahin painne dielem teginep ko. Na painne pendembuwa iyan mga kahan iya miyaan ko. Tasubahat wa Sheikh Muhammad Hassan iyan nagkisainin, magkulang maglang. Painne, magbedla kaw mistang, ubos painne, sinanun, pinaik-ka manamalan, asal pinapait-pait, pulpait. Puasili bang tahak na mistang numiyaan kakanun. Diyan mistang mapait miyaan. Pepuasi kakan nura kaw inumbuhi. Nabalik niya boyin, sa hininang yene advice dem buwa, penilewan niya miyaan. Namigmistang ni. Sarta, pinaekka-ekka ni asinin, puwasi tahak pandak tinihadya, bukinakan. Nabuni pi ganggangan, problemahin gay iye, may kairumbohi, pagay siya i-condition nin. Nasangat-sangat sa saili, tepetwal payaman ne bohein, sampai tumuli iya ni si pamayam-mayaman ne bohe miyaan, hawabaya ne minginumin. Webe itu pagtaabot tuli, teteginip nen medlengihan iya delem limbu, bungeddo me container sa ili, ngeddo oil, bunga haghabbohe, akahante keo. Puasili, pagwa iya ambad limbuhin,
Mo pe amban container sa ili. Pagtek kasi sing limboy, hinaghabwe na ininom sa ili. Iyan container. Galon binoon yan. Pagsakay nga pe, balik iyan si penilewan nila. Penne. Way penne siya di tataginep kun. Duman penne Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tataginep kun penne, magalingihan ko may dem limbo. Tataginep kun penne, miyaan me ngaghabohe ku si container sa ili, yene kun galon iyo. Duman penne tataginep kun nabihin. Napain alim miyaan, bang penne kani an lasanu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ko kantang lasanu si bohe miyan oras no ganggangan tantunen niya chance no tekiten Rasul sallallahu alaihi wasallam si teginep. So amban me teginep hangkan ne tekitenen me maglengihan niya delem limbo me ngahaghabbohe amban container sa ili sabab iyene miyaan guni-guni na dehelo amban petuline we baya yang inumbohe manamal sampai tepoone tuli yene lekak kabaya ne menginum buhe miyan. So, yene me tegine peinte me guni-guni me pong tinai kalasahan. Dehelo amban petulino tantunen teed me inin mean hadithun nafs duman tegine alin ga niya hatin. So, inin pen Allah subhanahu wa ta'ala hin id qala Yusufu es-sebun o Muhammad si waktu magpain Yusuf li abihi si amma ni, si papa ni. Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban. O ammaku, benal-benal aku. Mekekite ku, meketeginep ku. Sempuk dem buwa putean. Wasyamsa, duk dem buwa iyenimyaan mata elew. Wal kamara, duk dem buwa bulan. Ra'aituhum li sajidin. Tekite ku siya pinne pesujud kemon. Pagsakay sa ili takala we Yaqub, iyan teginep miyaan Nebi Yusuf miyaan sinesaan we na Nebi Yusuf. Pinne qala ya bunayya inni ara pinne qala ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Open ni anakku kalasahan. Amay-amay hubaya te edda pangakahon te ginep no inin si me pong tinainu Amay-amay. Fayakidu la kakaidan. Ko siye ngejingki kau atawakan magplanuhan kau plano laat. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Benal-benal iyan ni syaitan tujuh manusia kuntara sa gaylagali, kuntara sa tampar-tampar. Manjari may umat Islam, amen sa amain si anak ni. Pagi, iyan ni pandakte miyaan di si Nabi Yusuf inin, sempuk duwe siya magpong tinaihin. Siyempok duwe, iyan na miyaan siya magpong tinai, siya na maglenggungin dem buwaro. Iyan ni Nebi Yusuf, duk Benjamin. Benjamin bang si ano? Siya Benjamin, iyan na bang si miyaan bahasate. Benjamin inin pong tinai Yusuf. Dumanin alin Bisaya atau alin ini, alin Nabi ini pong tinay Yusuf may pong tinay kalasan. So, sempu sindue amban pong tinainin seddi ina. Kaniaan Nabi Yusuf inin dok Benjamin kinalasahan manamalan we Nabi Yaqub labited bang Nabi Yusuf pegge makalando manamal lingkat nin, makalando manamal may kasinna-sinna. Duk pagi siya iya tamanan iya nemian sali-salihin. Siya tamanan sali-salihin amban kemon siya magpong tinaymian.
So inin may umat Islam hangkan ni anakin bang petek ka. Tetilaw dem buwa alim bang sine tamanan kinalasahan ni amban me iye ni kaanakan ni miyaan. Tain ni. Matala amban siyehin samantaraan gay tapit. Mediki-diki amban siyehin samantaraan gay hadje. Duk masaki amban siyehin samantaraan gay kole. So bang payaman no sa idin kahalan metitoahin. Giketoan iye ni pangatayanin. Bang petek ka, wal sinupahat nin, iye ni may matala amban siyehin. Wal tiningisan din, iye ni may matala amban siyehin upama. Kome metuulay jaman ko si me Syria pe. Na jaman ko tepi me umul 10 tahun pe ko oras i. So bang me niya sulat caili tek ka pe sulat pe metuulay ga niya miaan me internet pe ka pe bulan pihap bulan magsambag. Bisan tawagin hunit manamalan. So tapasa ko si me sulat caili bang me niya netulak amban lahat. Ga niya pinain dehingan kami itu kaba sangi mual si pagtangisan ngeseb ka so sabab way petoket iye ni lasali way petoket iye ni eseble sabab tumala iye ni dembo anakin amban iye ni miyaan ahli pamilyan so amban me kinalasahan iyan we metetoy iye ni matala amban kemon anak nilay samantaraan gaytek kapapalit kerwenen yene masaki amban siyehin samantaraan gay kole. So duman kebang kyo me saki. Miyaan metuulay. Mengkin kayo sa ili. Totoo, sa ingero kayo. Ina kabayaan no. Baya kayo nginom merinda. Awe, pero bisan do kigi magpain awe. Paglasano, automatic na merinda hinuluu. Paglasano, duman hat-hat merinda. Yun may matsakaunin. May bangbang hadje. Yun may jali-jalinin. Bupain jaman mo kole, gamian na, me, tegiteno me, iyan na pakaradyan man. So, sabab, lasa iyan na metetohin, si dembuwa anak ni saki, samantaran giraho kole. Naniawak tu pag kole ni balik, lurang ni balik, pengen nugatayehin, duman ni merinda. So, amban may adat, tabiat, sin manusia, iyan na miyaan, kinalasahan metetoin yene masaki amban anak deli samantaran ge kole balik. Iyan ge metetoi kita bi bang mian metetoin kita bi. Ketelunin yene meriki diki amban siyehin samantaraan ge raw hadje. Siyempre mian meriki dikiin sukat me inabet-abet, sukat me pinipipip pirahu. Sukat me miaan inin me sirahu sube ekka orasten lesi iye bang me tagna tao me gelengan tinoan bang sa inge me pelenganin dahu sampai pahadja-hadje sampai me kasinna-sinna iye ne tekiteno sa ili nakanakin lagi bang me tagna tao ne misara me ngeleto magsabta ne bisaranen bugai bisan pe bisaranen ine sa onnen kegan keu PS plasahin din pangatian no. So, yene, nakanak diki-diki, gian kerlian no, niya waktu ne, mas pesobra la sa metetoehin, yene miyan amban, miyan, yene may pong tinaine sinduwele. So, Nebi Yusuf, inin mapatag si iyahin. Pagge iya tamanan medikiin, dukbun so iye, bunso iye, ambanin, ko istel timbang iye nila sa Nebi Yakubin, po Nebi Yusuf, miyaan, amban kasinduehan, pong tinainin, may pong tinaikalasahan. Nainin mapatagin, duman maananin, webe, pinain Nebi Yakub lay, besenabi ni, piintega, adil pagbuonin, atau duman sa ili, dumain. Asal tabi at manusia, yene, miyaan bang diki-diki pinakanakin siyempre lahi ko istil pe ano iyan nila sa metetoin yan si bunso miyaan yan si sali-sali miyaan
Nangkan bang petek kaya ne me sali-salihin upama bang me lumipat ammain atau akan bang me lumipat sa ili mian inain. Wala lihat aja bang wing megkulehok akante keo diki-dikin ini keo binuletik tengen no sa kahin. Atau bang me megtuhot sa ili atau akan bang magtuhot sa ili me pinain dinak me megpinda sapi hap me dilem kabun upama sa ili ine bahan sa kahin me an bang magtuhot duk saline pinerehel sa ili salin ubus magmapatapok si bukot si me pekover si batang lahing sa ili ubus mian pinikitalew salihin sa basawe ga niya sewe na tawakan inambanan ni. So tao kuinin ng story ni begge liyang ini no ege paatag si antara iya na me magpong tinai. Kor me sebi iya na me parkala inin. Pesepante kami na me jaman me pelebele. So iya na me hinang sakali si saline bang petek ka bang si peluhan metet to ene gayan tege suwe ring hinang. Ge tege suwe reyene ngang gautaan. Nainin tabiat iyan sin manusia may pong tinai kalasahan. Miyaan hangkan ni Yusuf pagsakay sa ili pebidda iyan miyaan pebidda amban iyan pong tinaini sindoy sabab iya sali-salihin dok lagi may kasinna-sinna lagi hapled laman amalan pagyasal makadlandok manamal iyan nalingkat miyaan Nabi Yusuf inin duk habdadlanan manamal siwi-siwite sa iyan si pesyongan. So hangkan na may pong tinai kalasahan pain Nabi Yaqub ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. O pain ne anakku kalasahan ame-ame hubaya dated istori hunte ginep nung iyan si may pong tinainon payakidu laka kaidan ko kau pagplanuhan delaat. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bennal pa inna syaitanin. Yeni si manusia. Bang makalandu nasat. Makalandu manamal yeni. Mian. Panasat nin. Duk pagi kuntara tampal manamalan. Tuju. Manusia. Ubus tambus bisyara Nabi Yaqubin. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Binnal pinne sinabab ban dembuak kau amban pinene we Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabab amban pemene Allah subhanahu wa ta'ala men inurungan kay upen newe ne ilmu. Yene ilmu magtatapsir, magtatawil sinteginep. Duk jukup ne pen ne nikmat nen tujukau inurungan kan yene nikmat pagkanabi. Nikmat pagkarasul. Wa ala ali Yaqub. Duk yene pen ne sime pamilya Yaqub, sime pamilyano. Siya ne miya an pente. Kama atammaha ko pen ne kahantang pengen jukup Allah ta'ala. Yene sime kepepuan nulay. Ibrahim, duk Ishaq, inna rabbaka alimun hakim, bennal penne Tuhan nun, miyaan makalando taunen, duk makalando iya ni pandaynin, betad ni parkalain si sukat pemetaran iyahin. Manjari may umat Islam. Inin, bisara Nabi Yaqubin siya. Painne, pinene kewe Allah subhanahu wa ta'ala, ketauhan nene, we niya si pesongan iyan Nabi Yusuf miyaan may pong tinai kalasan sabab iyan at tiginip na miyaan. Pinene ko pinne. We Allah subhanahu wa ta'ala duk tinoan ko pinne we ni kapanday magtawil sin tiginip duk sukup na ni'mat ng chikao. Hininang kyo nabi, hininang kyo iyan ni rasul, ko kahantang iyan ni pengin jukup ni si me kepepuan nulay po Ibrahim duk Ishaq. Bennal pa inne. Tuhan nun, Allahu Ta'alahin, alimun, sangat teunin, hakimun, nuk sangat pandaynin, betan de parkalain, susakat pemetaran na ilay. Manjari, ini mapaatagin puas amban iyene,
peg story antara Nabi Yaqub duk Nabi Yusuf inen ye inin insyaallah sinembungan ten bisumu duk inin sinugpatan ten bisumu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mararahin raho taman niin bang elew itu mian ko ni pinainlay kapangadji iene sikisa inin insyaallah subhanahu wa ta'ala pamun iene tisubahat te magbahumian pangadji hadjamian manamalan yene me teginep bahagian teginep dukbang ine hininang dilem teginepin pangadjian hadjamian manamalan yene me antara peg relationship meteto eruk anak bang sine me kinalasahan nen pangadji hadjamian manamalan so puas amban yene peg istori Nabi Yaqub duk Yusuf mian ini mapatagin insyaallah taala ko ne pinainlay sumu pasabu kam dakam patarasaw dakam patlitlay dembua ni sabinin amban me mian pegsugpat-sugpat teh iyan na tapik inin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam dua akan yung katantan si Kaam Kemon may pong tinay kami to dilem Saudi may pong tinay kalasahan dilem Jeddah may pong tinay kalasahan may deurang anakan luu ke usbawarisan dok lamud ne Kemon yene may amal ulu papap ne kamadja si may Madinah si may Taif Makkah Jazan, Dammam, Abha, Baha, mian Al-Qatif, sinapin Mantiqatu Syarqiyah, mian Hafrul Batin, Hudud Asyamaliyah, si Tabuk, si Mantiqatu Asir, si Buraida, Al-Qasim, si Riyadh, may pong tinay kami si Darul Zikr, dok pong tinay kami iyan mian si Hayu Shifa. Duk Kemon na kampong tinay kami dilem Riyadh. Mian salam doa si Kaam Kemon. Si may pong tinay kami si Middle East. Si Kuwait, si Bahrain, si Dubai, si Qatar, si Oman, si Jordan, si Sudan, si Syria, si Muscat Upama, si Abu Dhabi, sarun tatat na Dubai, lambod na ilai. Duk Kemon nila dilem Middle East to. Salam doa si Kaam Kemon, si Mek Silangan, Yen may pong tinay kami dilem China, may pong tinay kami dilem Taiwan, kung nihadyan niya alay sumipit. May dilem Chinese Taipei, dem Japan, dem Korea, dem North Korea, may dilem Vietnam, dilem Thailand, dilem Nepal, Bangladesh, Pakistan, dem India. Kung nadyamet ni alay upama, salam doa si Kaam Kemon, bangkap panib dalam kasanyangan, mula-mula, kipong tinayahan kami dalam Philippines, mula-mula may pamilyaku, may dembuak lumakku, sali do dembuak lumakku, si tinambakan atau akan dembuak lumakku, lay si antag paliyahan ko ito na lay. Lemikian, si may pong tinay kami si Japan, si may Europe, si may United Kingdom, Europe ni ketibuok pente, si Amerika. Salam doa si Kaam Kemon paphap ni kamadjaluu, puas amban subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.